Үтө күннен болуқтун, биһиги булана бу сахабыт сами биллер театр эстрада келен нурбут, оннотон театр эстрада уусунун салаячтын кытта билеген билсиэхпит. Өтүө күнүнен күндө олор. Мен атым Мария Николаевна Герасимова ден. Бу эстрада театргар билебитим намно сүйрбе 4 сыл болла. Онна бүтехик 4 сыл мен усуран салаячындан билегичебин. Бу үлени тохот албыккытай. Бастан оскола кенниттен билен турар наһайбак сон катерди кени. Онтон буллаган табатаянаңын Аллах бу мин солум бу солунан бардакпына сөптөк болуа бейбер диен бахарны канады. Билген турар мин жоном эме олагатын сирке үракка меген ыктыктарын багарбыттара меген учуталынан ду тылбасчытынан ду көрөллөрөтө. Онтон мен онно Аллах жомун итагатеммин тылбар килдереммин культура онна искусство колледжгар кийиппитим. Оны битерен бараммын. Ото колледж осколага даганы колледжга даганы сылжан мен арас терехинери ыдырадым. Онтон колледжи битерен барамын үле көрүтүнүтө диен эми устук кем келбитигер намно мен эстрада театргар келебин. Келбиппер менген бу самый кара категориялах була, икис категориялах артыгынан кепсети жанрын артыгынан ылбыттара билен турар. Бастан наха ырахан эте. Наха ырахан санабар боллага ди. Оны кехай үле эте. Онна артист быһытынан сагаламмын мен син балайды онтан такса сыл кепсети жанрын артыгынан үлелептим. Онтон кайдак администрация атын үлеге бастан администратор болбутум болла жол кемдерге көһөн калбытым деңге конкурста деген ыныргелбектер билген дагына баалар урут дагына баалар эте. Онно мен министерство культура министерствода ыппыт күрөгөр кыттыбытым. Ол күрөккө кыйын кебиспитим. Онно буллагана министерство меген мандык боско үрөккө ыппыта институт управления де. Оны битерәппин кытары директорым меген концертный отдел халаячтан оңорбута. Олда болдар артыгынан жөлүгү жерде мекке ставкага чыктым. Онтон же адан артист үлетесин бир ыныргы аракан, кумак үлетеме туспа ыракан үле, ондон бирин тал дебит курдук бол вопрос турбута мека. Онна мен тух үлетер көһөн калбын. Администрация үлетигер көһөн калбын. Онна буллагана келин бу усран салаячы ден администрация болбатах. Аяр үле дек канада. Онна келин мен бу элбак проекттары оңорбутум кенниттен аяр үлега сингир кытты сылжарым эхин меген билинге директорпи Татьяна Николаевна Черанская усран салаячы местесин предлагает абыта. Онна мен оттон үлебин наха сөбүлүбүн. Оны сөбүлестагам деп удовнаска. Үлелебитим 4 сыл болла. Сүрдәг оны тетим нахты үлели хичабыт. Сүрдәг албак проекттардагбыт. Онны бардыгар кыттыхан баратын оттон халай хырттагам дидим. Ота бу үле тоғы чүгейдәгый. Үле үчүгэй диен курук камсаныга хаджаган. Онны буллагана син бир аяр үле интерехинен болар. Мен үлем наха интерехинесе. Оны буллагана саңаттан саңа проект киддагана, тугара идея киддагана, биге токтор бутуга биле оңорор бутугар үлелир битигер, оны белемник битигер наха интерехине болар. Эти олгонан барадыракан үле. Эти көрөчүлөр бу көрөлдөр буллагайды сыянага жөлели хамсы хиджаллар, рыгыттарна кырсы байдар, наха чагал кайдар. Бу күннәгә үлелер эми онлук болу дияһанылар. Олгынан баран олонлук болбатах көстүтәре онлук чагал кайкырасы бай, исихкер киддакан хагыракан үлеләк, хасырдаңыттан кәһәңге дире репетиция, ол быгыр кумакы үлете, мәги үлете, наха элбәк, оны физическое үлеме элбәк буллагат. Баратан бәйбит оңорабут, маны күргөминен хабат үһәммит оңорабут. Тоқтан астегейте болдун, тоқ сыянага уханы болдун, краскалахым болдун, субботник болдун, бардыгар бирке, артисттар эмге кыттыһаллар, биги даган мантора турбаппыт. Онна булагана биле
кие тугара толкуйдур ди тугара шуй байна колобрам маннык тугара морбук кии маннык спектакль турорбук кии дене ону боллагана ол реализациятыгар үлелен баран бүтөртүмүгүн көрөр наха чыгы. Мария Николаевна улахан мақтал, олох бартын үші батик сихили кепсәтігет, онаттан бу оғыларга эһиге тугу бағар етігеді. Оголор билген аяқан ха долгутулах кемкелер эгин негитигер наха элбек сол тыргыллахатар олортан бирдестерере эйене болар боллагати. Онто ойден табаталахатаң. Сүрәккәтен истин. Онна табатаяны. Ситигени. Бүтө күннен оғылар жабу бихе бүгін Сахавыт сиригер самый биллер Арктический государственный институт какелен лоробут, онытта бу фортепианоға үйретер тапталлах преподаватель бы Наталья Никентьевнакты билейнерекпін бағара бын. Халысты бәғын кылгастак билейнерергер. Так, Наталья Никентьевна Саняхова бу институтку үләбітімче қарамандыдыттан 2-тігінші ғылттан манна факультет бар еді, онтан кафедра бар, білген кафедра искусствоведения деген мен музыкамын. Музыкальный училище бітер бітім, онтан баланы Иркутский институты бітер бітім, педагогика, музыкальный педагогика ден, онтан баланы Агикины бітер бітім, как музыковед. Захар Степанов туғынан бұл кине айымниларын өретебен мен. Онны баланы де бұл әхи учталгытын Александраны өреп бітім 4 сыл музыкальный педагогика деньги, фортепиано берем. Это я побарым, что в институт покудит на сайдыла федеральный, Москваттан биги салаячылыт олорор. Бу кафедра была үләбеті, әме қастығыл болла, ана биги бу учиталлары өретебит, музыкальная школа учиталларын, СОШ учиталларын, она музыкальный руководитель. Олабора, әге онны үйренне қаты мара балықытны бияға келеғат. Бияға мана предметтер бақты. Музыкальная информатиканы өретелер, полифонияны, дирижердурга өретелер, ымлырга, эти спец предметтер етебін. Оны была компьютерға қайда ноталары набор дурами өретелер бияғат. Балана творческа кихи боллақытна, бағалыста ұрыны тағарыр боллақытна, хей учтал бұл күрдік. Бияғат маны қытын сөп, оны бігеме өретебет, оны нотаға тұғайдыр. Чақайыз қайдақ. Наталья Никентьевна, бу үләне тоғы талбық кіті? Мен балана вообще музыка 6 саспыттын. Барбын? Эти 6-16 ғыллақы. Эти жонын баланар, маны ылға кәлінде талығыртыр еді. Оны бұғын олық бері қанаты музыка дейін бербеттер, дворец пионеров тем бар берін дом детского творчества Коробка. Оның тон учитал кәлін өріпті, мен бастан дияға, онтан бұл келбетім. Ағы сол өріметтен учитал бар Дючковская Воля Николаевна дейін. Бірін күнсеттен бар бұтар атта, кені бұны Московская консерватория өріметті қыратық. Онтан по здоровью бар бұта, одна из первых педагогов фортепиано, сахалаттан, бұндағайтын түрттеғады. Онтан музыкальный училищені бітер-бітем, онтан баланы жеттемде. Талбытым, никакого выбора не было, только музыка үйренемеді. Оны бұл батчаңғы біліңді. Онтан бу үлә тоғы жүг еддәғи? Отто бұл беспредельно. Специальность, которая требует, конечно, очень много лет учебы. Музыкальная школа, училище, институт, консерватория, аспирантура. Вот сколько лет, да, на выходе. А кто зато и вес астухарки гиверины. Крылары, ортокоха астахтары, билим баланы, булахан студентлары. Вообще взрослых. Специальность очень, конечно, она единичная. Фортепиано учитал один, это вечный. Сам учишься, и она фундаментальная специальность. Поэтому. Спасибо. Онаттан оғларға бұл кәлер кәнчәрі итчаққа туғы бағар етігеді? Отын мен бағарабын кәрені үшігейі көрі қанады.
билинне олоққа. Олоққаттан дағын оны кәті. Только үчуейді. Санайқан ада үчуейінен олоруқан ада кәренен. Оны бәғын сайынларақын ада. Особенно билинне олоққа, когда очень много всего негативного происходит, надо опираться на себя, на свои творческие силы и развивать себя. Не слушать ничего вот такого негативного. Әне чүгей востребованный специалист бұл. Қымғар бұлықыны бәғын сайынларақта. Дален кентимна бу сехерге хейгит иһин улахан мактал, эхега өсө даны элбэх жүгей үйрәхтэх олор үтчаттар таққа турдунар хейге акытын атадан мактал. Мақтал. Жолло жокускай көрөпүтүгөр сами биллер сахабыт театрыгар келен робот. Саха театрын главный режиссеругар Руслан Игоревичке бягат тускутна кылгастык кепсехетта. Өтө күннен оғылар. Мен атым Тараховский Руслан Игоревич. Бәйін бұлланы бұл Хаға театрыгар 2 жыллақтан үлелі жауын. 2 жыллақ қате Москваға Шеккен атынан театральный институты бітер бітім, артыс үйраған. Оны бұл Хаға театрыгар артығынан ананан үлеләм барамын. 4 жыл артығынан, бір жыл күрдік артығынан үлеләм барам бұл Артика институтугар режиссер үйренеге бітім. Оны битерем барамын Хаға театрыгар артыс тағаны, оны режиссерді күрдік бұл бачаңы дүлелі жауын. Онтан 2 буған ғылттан главный режиссер боламын бұл Халайыр үліға, Хаға театрын үлетін сағылы үліға әме үлелейбін. Бәйін бұл аттан идем бұғытынан артыс иделәқ боламын Сақа театрын спектакльдерігер ойнуын, ороллары. Оны тағынан болағына спектакльдері тұрурауын режиссер бұғытынан. Ол күрдігіттен ойнауы тұролар бұттан Қаракыталыққа Иван Гоголев Қаракыталығыр Одунчанов Гаврилы ойнауытым. Онтан көмелден бағалай қарысқал құруютығар спектакльге Павел Ксенофонтов ойнауытым. Онтан бүгін әветер қағанда Дмитрий Наумов пьесатығар тоқ кейтін ойнауытым бұлағы салайыр кейіні. Атын кім дейінеті? Лебедевтен, Георгий Ивановичтен кейіні. Ромео Джульетта ден Шекспир пьесатығар Ромеоны ойнауытым. Тәйтінік оролардақпын, оны тағынан кейінеға ойнауытым, кейінеға мен оролардақпын. Онына Хаға театры спектакльдері тұрурауын. Ол күрдік Суалбек Албанах, Николай Якутскай, Шекспир, Нуччы классиката, тұру бұл спектакльдерім әлбақтар. Оны тағынан стадионға улахан театрализованный постановкалар тұрурауын. Ол күрдік Манчар ойнуларына арылдыйта, Олонқа ғықтырын арылдыйта, Триумфка раз улахан правительственный мероприятиялар, Триумф Юнского Индии күрдік. Улахан театрализованный представлениялар оңырауыт. Дети Азии күрдігін, Дети Азии мүйлері ежуді. Тәндік үліғамна сәбінік әлбәқ. Оны тағанантан ұры аяуын, музыка ғұрияуын, қоған аяуын тәндік барата аяр үлі. Әйге тері жауын. Онтан сүрін үлем театр болды. Ол қоған ұры аярым хобби күрдік. Онтан мандық тоғавандық аяр үліға кәлбеккені детаққа дел болды қаптан. Мен ием учутал, ағама мен музыка учутала. Онна береге жекерген мандық қадары творческой аяр бәті күттақ жекерген әті, олығын бағар болу. Мен бұл аяр идені талбыдым. Талбыдым болу. Оны аяр идені талар олсанан әріқан бұғылақ. Онда болла мен үйе білі гимназия өремейтін. Онда өріне ғырттақпына учуталым я коммуниспеті. Английский тылын учутала. Мен юрист идені білімнен ғырттақпына. Олағана директор бітетері Москва, Новосибирскай, онна керекті ақыт кырата дейбіті. Олеген күттанан күтталбыттан юрист идеті білімнен әдеудім. Оны білімнен ғырттақпына учуталым Наталья Ивановна Сафронова ұңыранылан. Әннаға творческай кейген, аяр күттақ кейген. Оны бұл офис колыр аран үлелі оларығын мен представляйды апын хатан дейбіті. Олегенен қаддары аяр Хоғыз идені талығын әті дейбіті. Оны бұл как раз бұл Шеккен театральный институт кәлері бет. Онына кәләңін тұттарсан көр. Бұл
хүббекки хылгын бидде келен тутан баралар. Как раз ровно тебе бу. Тогон асыллаха битеран оны бу туттарсан ди. Жонно туттарсуудум ал учутон сүбетине. Оны алгас кире албыдым. Оны бәм тога алгас тик болахына мен ол хаган онны яла арты символ бадагатым. Просто осколага жан концерттерге энилдетим. Оны раз кырытып сценкаан биддем дон юретим. Оны спортсмен атым, сүйрер инетим. Активнайча кехетим. Хеп осколага жан. Оны ол кырбелети көрөнөп бите болу чуталым. Оны онтон оны аяр Шекин институтун этеңге битерен барам Хага театрыга 2-нче жылга хөлөли кирен барам бачаңы дүлөли жабы. Оны идебин хөбүлүбүн хөбүлөбөтөн болор төлүлем хаты булатын иден табымата. Муну ки идетин хөбүлүр болуктак тиханы очона үлете айымнилак болор. Оны шүйдү дүлөли дигенин үлете таксылак болор. Онтон оны идени хөбүлүрден конечно, би идебит начапчыки болбатак көрдө караманды кына такка ылды тоя оны мана ойну хыжыр курдук көстөрбүп болу артисттар. Онтон спектакль иноңрор диен спектакль иноңрор диен эти эме хим бир үле булды. Улахан үлеттен таккар. Коловрети брас үлете бар, ырахан үле бетер учутал идетеми ырахан үле. Ол курдук би үле битеми ырахан хогус үлеме. Кичепчик үлете үле дилеркен. Эме Хассыр дәдді тұраңын кеге қойып қырлы үлеләңін оңырғын не бардын. Оны күрук әппетнестақ ба үле, хассырытын кегеңі театрға жағын. Қанды бар үле-үле күрді ғырақан. Ол ғынан баран бейгеттен идебетін сөбілі үйт. Оны бәйтім андық артыс идеті дейін білім андық хаңаттан хаңа материалы тұр ораған. Литератураны хуруятчы хуруй бұт айымнетін тұр ораған. Олығын хаңаттан хаңа материалы күтталтығар болаңын бейгеғен тірегіне ба. Хаңаттан хаңа офискап олар күрдүк үле күрдүк болбада. Хынага шүрәт жаган, онуман бән аян оңрогун арас обыры, гримненаган кайыгын обрастып күйдүн кайдак кийим, мин кийим уротту, эветер кайдар оны кыджасту, эветер характери куханду, характери шүйдү, хананар кухамна, кандар шүйдү. Оны ток күйдүгүн образ оңрон таараган бу спектакльге. Ол хин онун ток күйдүргө хүддән тирехне бихүлебит. Ол хин боттулели хижал диханыбын. Онтон буллана оны күттә биһиги бу саха театры дигән тух театр. Наһа борстой спектакльләре көрдөрөр дигән театр булбадак. Бу саха театрыгар биһиги улахан җаннар бу түләли һиҗүттәре. Ол күрдүк күлүмнүр, өксөкүләр өксөй, Булатена Юнускай, Алампа Хопрона, күрдүк биһиги улуу җаннар бу үләләр театрдары. Оны бу киндер оңгыр бу театрдары. Онны биһиги үлели һиҗәүт, олиһин боллана бу Хага театры диен саха херин саха жонун хергетин кутун, сүрүн, тыынын тутаһыжа театр болар бу. Олиһин бу театр боллагана хүддә улхан историялах театр. Онна бу театр государство образующий театр. Олата биһиги бу улхан химбир политика номеробут биһиги bu spektakelleri tururamıt. Ulhan ideyaları, hanaları etebit norok putugar, jommutugar. Olihim bollağına biyaqa üst bük epetneste ulahi javut. Ona bu stadionlarga mete olonqa hıqtara, mançaran yolların kurduk, детязи, kurduk ulhan merepриятияларын, правительственный мероприятияларын боламын. Эме hüddağa petneste эме etеттine üle dihanımın. Әйхоттон оголорго осколага үйөрнө жер оголорго бу багыры мете боллагана тугу. Айылга гытыгар чугас бол. Олата бу тулалыры айылга гытыгар болбатак. Кехи ихигер эме айылгалак. Ол айылга кантан келбитей диетакетне эбэ кос эбэгатеттен иягатеттен агатыттан каңгытынан эме тус эхига айылгалак жомут бягат. Олата айылгагыттен бягат жогургут бягат дагатыр итагалги каңгытыгар бар айылга бербит өбүгагыттен келбит хатабылгыт жогургут болар. Ону исте үйрени. Эге ону ихилли болун бягатын чумпу болор. Оны тугу багарар гытын оччоны билеккет. Ки тугура багарар болукта олокко. Онна күстактик бәтин күйүгер эреллах итагаллах болукта. Оччонар эге ылсыбыккы туппукку таксыла хатанар болуа. Оны таханан учуталлар гытын истин. Эге учуталлар гыт боллагана
психологтар булла дихин бир. Онна эгитни көрөннөр сепке солгутун ыян керден беректер. Төрөппиттер гитин онна чуталгытын истин. Онна сүбелехин кинилери гытта улахан жоннор курдук. Эги личностьтер гыт. Эге олар. Бәгат улахан жонгут. Кырагат канаман улахан жонгут. Олихин буллана учуталар гытын төрөппиттер гитин кытта улахан жон курдук сүбелехер болун курук. Мен манны кыннакпана кайдак болой. Ара мен бу соолунан бардакпана кайдак болой. Мен манан бардакпана кайдак болой. Тох тиһаныгын. Гынан баран бәгат менен ялак болуктак этеме. Оны багарабын. Оннаттан бәгат саха болар гытынан кең туттум. Саха тылын өрө тутум. Курук сахалы хаңарар болун. Сахалы мындыр өйдөх толкуйдах болуулатын. Бу сахагыт сире үйнерин хайдарын тугар патриоттор курдук үлелән камнан үйрәкта жон болун. Билгин хамай гыланнай үйрәк киһиха. Үйрәкта ки тоқтан да котторбат, тоқтан да куттаммат. Онна курук ситихилак болар. Оны шүгейдик олар олого. Ол үйрәкта ки. Онан оны багарабын дровай болун. Онна курук эгитни үйрү көтү жол таптал арылы хырытты. Онна тох бар-бары шүгей багарабын. Саха театрыгар курук сыл жар болун. Саха театра эйха курук керени ütüyeni онна үшүгейер агалыга. Тамактал. Руслан Игоревич улахан мактал бу кепсәңгитин оннаттан гагами этинник курдук айыр улагатер үрдүктен үрдүк ситейлери чыпчалары чеген дуру бияны багарыбыт. Бу келен олоробут үйнер көлөне театрыгар онна билеген үйнер көлөне театрын артисткатынан Любовь Афанасьевналын билсияк бет. Мен отон эпиттерин курдук Любовь Макарова деймин. Мен бу театрга үлеләбиттим, 12 хыллакка келен үлелиһиҗем. Бу үйнер көлөне театры осыйнан бәдек кетенче агысыллакка детский театр курдук. Театр юного зрителя ден атамыды хеп. Атак бәдә тогону сыллардактан бу үлелиһиҗер государственный улан. Оны болана Алексей Прокопьевич Павлов, Матрёна Степановна Павлова иккен бу театры арьяннар государственный оңороннор оголорго анан үлелиһиҗер. Үлеләбите быйыл 30 сылбыт юбилейный. Вот. Бу бии театр бут осыйнан ыныргалбах херинен хиджибыта ихин раз тас омук дойдуларга Россия ихинен, Сака херинихинен, деген сылай гастроллу бут, кериебит, фестиваль бөгөтүгер тох награждение бөгөтүн ылан турардах быт. Вот. Онна воллагана Бихиаха театр бытыгар театральная студия бар өсө, детская театральная музыкальная студия де. Онно оголор жарыктаналлар. Онно кенелери кытары хармейстер жарыктанар, высшая школа музыки преподавателя. Он тука бытын Бихиаха Вера Павловна руководитель кенеутар. Вот. Оголор боллагана на профессиональном уровне спектакль тахараннар. Тох манна биһи сына бутыгар көрдөрөллөр. Любовь Афанасьевна иһиги ого хаджан тох болуктум гарар дейди. Ого хаджан мен осайнын оголор көтөрүлелихпин багарар этим хэ. Олеген бастан учутал ду, баспытатал ду болум диханыр этим. Онтон боллагана тох осайнын театрга меген эжиим Мария Данилова сыгырбыта. Кени боллагана заслуженная актриса бу театр бытыгар үлелир. Кени бихитне ого хаджан курутун туакка ол хагана эстрадаларга бар этилерде, онно делбит жаһаджан новогодний утренниктарга, спектакльлерге, концерттарга, нар каникулга итжабаран ото хырдын нарачы билимэниттарын. Вот, олихин биһиги аймакка театрга үлелир жоннор элбэх благодаря вот эжибитигер. Начиги онтон того бу үлени талбык теһиги. Ото эпитим курдук оголор көтөр үлелихпин багарар этим. Олихин боллагана тоққа кебитим бастан мен Нюрнберг театргар кукла театргар үлелиһи жибутум онсыл. Онна үлеләбитим оголор көтөрө как раз мен стижам болан таккыта. Үлеләбитим ай кукольный театры. Онтон манна жокускага келбитим 12 хыллакка, аны меген бу үнер көлөне театры ылбыта. Олихин тох үчөй бай хадыр вандык
ого театргар келен үлелир получается биле учуталду воспитаталду болохпун багар буппун мен хим бир театр көлелэмин сыанага да оголорго көрдөрөнигин хим бир биле хөбүлүүри дебер хиджабын төһөннөн сөбүлүүри дагар хиджагын хоччоннон эн үлелибин деммеккин өсө камнасылагын каччылагын зашытыштаба наха чүгэй үле Онтон туох колобура үчүгейдäҕэй бу үле. бүлэҕэ дия оголору үөрдер хам үчүгэй оголор отон оголор биһин ники көлүөнэбит буллаҕа дибатта олиһин туох наха оголор оксайынан наха благодарнайдар онна чехинейдер эн колобура оннюгур таккана эн жимнэхти хымьяннан оннюгур жергэн харазы тутатына билэллер онна хорогар биле бүлэбеккелер хаама хаджыхтарын сөпта чехинейдер онтукаларынан үчүгейдер оголор хөбүлээтахтарына олус үөрэллер тебистеги энергия алсаган энергия бессаган обмен энергия олиһин осториялары оннюгун эн бэйэң улахан киһи хайыгын волшебство оҥорогон аптаахтуу ону чууданы көрдөрөгөн оголорго наачыгейди оголор онна тагаяллар эмбээңи тагаяган хим бир биле кусочек счастья радости Наһа чүгэй Любовь Афанасьевна наһа чүйдү кэпсээтиги оннаттан бу оҕолорго эһиги баҕаанаҕыт. оголорго бага ханаабыт тие оттон туох үөрэххитигер кытаатын элбэхтик аагын билиң көрүң ого усайнан ынырык любопытнай да ынырык барытын биле хатыыр көрө хатыыр игин онтукаҕытын олох сүтэриммэң олоххо үөрэ көтө hyдьыҥ куһаҕаан туох игин келлэҕэ хомойуу игин буоллаҕына онно игин ну не зацикливаться да оннук ого хаас диэн наһа чүгэйкэм онтукаҕатынан олох ордуши туохтаам тутун ото сыаналаан да онно буоллаҕына ити төрөппүттерги тигин этеллер дэ киһитылын истибэт ону гыдыҥ маны гыдыҥ иһин диэн итинник игин эми хайыахханаада үөрэххитигер кыаллыаххытыннаада төрөппүт курдук этебин истиэххытыннаада онтолаатан бараҥҥы кэнники бэйэҥ өйдүгүн экүдүктаҕаны хөккөдөппүттеребиттин наслаждайтесь жизнью диэн да Любовь Афанасьевна улахан мактал үлэҕити өрөссөдө үрдүк чыпчааллары сетиһиилэри эпиккит курдук үөретер оҕолоргут эһиги аакытын ааттата турдуннар чэген чэптик здоровьяны мактал. Биһиги же бу мен тапталаах колледжим этнохудожественное творчество салаячыта Сардана Васильевна бээтин туһунан кылгастык кепсиэҕэ. Түйөкүненен оҕолор эми тие билгиндербиттерин Кортоген культура колледжин төрөт культура салаатын себедистери болобун. Бу эяха бүгүн культура колледжин туһунан кырата кепсиэмэтэ культура колледжигар опсайынан арас итага бардыгар үөретен такайын тахаралар. Ол курдук биһиги колледж бытыгар төрөт культура салаата бар, хореографическое творчество бар, социальная и культурная деятельность, бу манна боллаанан клуб художественный руководителлера, режиссурага үөрэнэллэр, ону таханан хоровое дирижирование диэн бар, онна фото-видео творчество диэн бар, театральное творчество диэн бар, онна библиотека ведения диэн бар, онна ымзым диэн музыкальное звука операторское мастерство диэн бар. Быйылгы үөрэх сылыгар 2-нче хүрбэ биир хүрбэкки хылга хүрбэкки хүрбөйс сылга буллагади хореографтары ылаллар, социально-культурный деятельностька набор бар, звукооператорское мастерство бар, оны таханан фото-видео творчество диэн салаага эмне набор оңороллар. Бэм туспунан кылгастык да бу идени того бахалааппыны, того бу культура үттүгер сыстыыппыны диэн этер боллахына. Мен бэм кыра эрдэхпиттен оскуола хахтан аммага амачра образцовой үңкүү онна ыры ансамблыгар жарыктаммытым. Бу ансамбл меха олукпун бу культураны кытта себэстирге терэх олук болбута. Бу манна хаджан мен ырыанан, үңкүүнэн, фольклор бары жанртарынан жарыктаммытым. Ону таханан экологической тугунан эме жарыктаммытта экология түнэн.
Олим бу мандык жарыктанаммын, бу мияка сөптөк эбиттиен мен мандык сайыннаран, бу мандыкабын культура өттүн сайыннаран бардакпын мияка быдан онтук болуу диеммин. Талан ылбыдым, оны таханан боллагана бир сүрүн төһүү күүһүнөн болбута бу ансамблга хынчанарэммин аан бастыкыбын тасдойдуга барбытын. Ол онна боллагана биле атын арас оңуктар культураларын каттабилсиһэн, кенилер ырыаларын, тойуктарын истен, олуктарын, жахактарын көрөн истен. Бу омугу омук быһытынан уратытын көрдүрөр именно культура ден. Сөп эбиттиһанабытым бу омук өйө санаата, кени философията, кени культурата, ырыата тойуга тылла бу кени омугу уратытынар көрдүрөр ден. Ол иһин боллагана хаттагар мен омугум хайдыдыгар бу культура күһүү күс болар диемин бу культура тугун сфератын таллаамчы. Оннотон бу үлягатын төбүлүгүдү. Талан ылбыды эдебин олхун сөплүгүн тоойта гине бу учтал уячы киһи быһыытынан ачаккай туох эппетнестэх иде. Тоойта кene бу биһики оголоро кайта уярдан такаян тахалардыктан ди киндерки сөптөөх соолу булан этербититтен киндер халгы бу культураларын үйрәтен, чиңетен жоңга таргатаачы жоң болалар буллага ди. Ол мен бәем бу талан ылбыт идебинен олухун киен туттабын, сөбүлүүбүн да огону кытта алтыһарбыттан сөбүлүүбүн жиңнен туаха. Биле кинегеттен ара аган киһи элбәгы билбәтта, бу киһини кытта алтыһыттан, огону кытта алтыһыттан киһи элбәкка эме үйәрелер. Ол иһин түрдәгын интригиней диеммин сөбүлүүбүн. Оголорго үйнен ара кенчәри чакка багары өмете киһи идетин таларыгар сүрәк эре багаты болбакка да өссө өй хана эме олону ситихтәх диен. Холобра боллагана мен оннук ахары талаарнаахпын диеммин бу культура эйгетин талбытын болбадак. Мен болланы именно бу хака культурата өссекен араңаан алыстын хүппәкке хемелиян халбакка кенчәри ычакка берилле турдун диен багаһанааттан бу культура эйгетин ылбытын. Онан ите холобран хорог оголор мана талаарнаах багай оголор келен бараннар хайыллар мені болбатак эбиттиендер эмие бараллар. Холобра талаан диен талаан да киһи талаанын холобра каһаан багары хобби курдук эмие жанчы. Онтон иде гынан үледирке бу манна өй хана эмие бар болуктагы барды бирке үледията. Ол курдук мени хакка багары эмете холобра бу сүрәккытинен хөбүлүр жарыккытын иде омостоокутун багары боллаккытына өй сана өттүнен онтукагытын эмеси дияккытына. Сабдана Васильевна жа улахан мактал манык сәһирге хейбитигер. Онотон эхига багыры тебе үйрәтер оголорун өссө дааны колледж культураны, онотон бу төрөт культура алатын өссө да хайнара аттата үйетете турдуннар. Онотон эхига багарыбыт өссө дааны ситейлери. Ütü kehenen biyakaga ılcıtı gelen olurur. Azbuka kampanya reklamaga onna marketing отделын салайчыта Харчана Семенова. Харчана бәгін кылгастык билигиннер. Канттан хылжалан онутан тоғылнахны кепсеннахны. Үтө күнен күндө оголор, мен атым Харчана Семенова, бәйми хөбүл улуһун корын хилетен турттаахпын, тынчтагыс истогон хатталака хатинне хирбе күнүгөр эпремептерден алгыкки соңоннан күнсүрүн көрбүтүм. Бәйбиттен 4 жыл ага обайдаахпын. Оордахпыттен хохойнан олонкону тумнаахта жарыктанабын. Ологом улханаңарын намновын 2 хылыбы хата хохойн олонко ден барамын республика арас мунуктарынан, улустарынан, электеринен, түлгелеринен төрүттан хохойдан астым дека, оны таханан бу хохойдамын арас Россия короттаргар, оны Париж коракка тие баран келбитим. Харчана оғысылжан қаны кидені талықын бағардықыны? Мен боланам оғыжамын тоқпаридаға бартыгар бәйім қолынан көріқпін бағар әрдім. Тоғыда таққам
кехемер олорон токар хайдах тахтен ханан халайтрабын. Баян болан хаттис класс кадер олата 12 хаспар дере эппет келага йогатым. Ону хаваллагана бу олонко көмөтүнөн тылламыт кихивинден ханалакпын. Онотон ол олонко бар макталлак бу саха культуратын өйрөтөр институтка беренним. Максим Кирилович Масватовның Котугулының федеральный университет, Котугулин аларым кутартылларын культуралын жөнчери институт, народ тылынан усрана эмне халата, этнокультурнан жен халайы идете. Ол идетен бахалатым. Оны бахалавытым 2015 жыллакка осколым терен барамын Амбастан студентны калбитем. Төтөлү бахата бакалавр идетен бахалавытым. Онна бу 2019-тан 2021 жылы магистратурага беренним. Магистр филологии и фольклористики ден идемада. Икки идени бахалатым болонкога. Ого жамыныттан ого курдук мепмендегетим хеммере тохпар жарка бартыгар күстахтык жарыктанын херетим сүри боллун атагонута боллун ара спорт көрүннөрү болдунар аны таханан культурный айда трахнерге кахтахтык кетеретим алараттан кахандааны чөйдүг хулучул ылдыр кихи болбатак айтып Әрәре бу хәтскас көрүн хаҗамынтылдан барамман. Охаҗат охайга охаячымын дигән ганы Бабранова ден бихә шөбә учтал бар, сахаталын литератураны чтала. Киндә голаһыннан бу охайдыр болбуппут, ахал литератураны бастан булган урок халаны тагар клахны бар тахкамы 5 минутта охайдыр әтибит. Аны халык онны кадара белети көрән таба көрән меген жарыктабыта. Нонтан улата охай курдугулхан кеңгәгә кирен хетилен кирен мен шөбәтик жарыктанабын. Оннан билген даны олай өттүгөлөлү хамса хижан. Онтон бу үлени эге тогы талбыккыты онна бу үле тогы чөгедәгый. Азбука компанияга үлеләвдем быел номно сылтан артта. Мана валлагана Амастан билем тог этер калбитем асамам менеджерден дага калбитем. Асамам менеджерден тахми культураны кеттек сехтем науде. Аноха балт 2 егер начальник болбутум отдел халаячтан анаптара. Антон болаулахан отделга руководителинен бу үлеләвдем агыссыз ыя болла. Бу иде боллагана ки Томини демусенан азбука компанияны жон херге билергер тухуланан ытыллар онна Аллах биге табадыр бутын жон херге күнә ологор туханаргар онна олону ухулучу билергер мен үлелибин мен хам хүрүн хылым хоргуманнук онна хагаттар хаганы билен хебин тойле такка бу холбра канста бардыр тосанын биге үлелерге канста бар бу атырген өттүдө Оно хобла билтаха арас уручка рахабар көннөрмөндүк шариковай капиллярный уручка болбатак арас көрүнгө барда бары бит колура кумагып деме кастан арас невитнестардак арас көрүнгөрдак болор эбит ошонто менен трехне онтукута ону таханан жонукта күнаксан алты хагын оннотон баян үнерге хайдаргар тере хоңсто Бу элбак багайы тука Әйгеға дехада, әлбәк бағай әйгеға бәғатын құлыммуккут, тылда әттүгер, оғуқай да түгер, ыры да түгер. Оны тағынан әйге өссі ыры еген аяғатти, қоған хорияғы деген. Қайдақ әйгеға едінік муза дехада. Эти валлағына, тоғсанан кеге арасы түттен тоқ хайдан хияқтақ, осанан білем. Алмаз кырыланар ди, алмасымды кырылақ болаларына мен кеме алмаз кырытын курдук барытты түттен барыттан бәйтігір жора қачыты оларын әрін хаджақтақ дегендігін. Ол хананы халайттаран оларабын. Арас тәрәхінері да терейге қолыбыра концертін агентстваға өлелейбен, арас үйлі ойнулары терейені гітабыд, таханан әлбәқ асақа страдатын ұрығыттарығар администратор бұғытынан өлелейбен, қамсыбын, администратордыбын, концертін директордыбын ендеу күрдік. Оны бұлағына кеге билен турар музаны хакалайттакка ейини чуга жоңгуттан алаган айнонна алтыхар жоңгуттан алаган онусунан казбирди турук казбирди кихе ханата эмоцията барыта бягаттан тутулукта оннотон тулал дире гактан тутулукта олханта меха те биремен хефкаттарарга биремен хефке бөбүлеген тайм менеджментинден хайнеде тайм менеджмент көмөтүнөн колобура биремен хефкаттарамын бәбер Джекергемер, доктор бар,
бәйем зарык бар биремелер шебайтык анан аттаран онно хаямын хепка үлелибин деханыбын. Онтон бу оғлорго келер кенчәре итчаттарга жоңго сәргеға баға санағын бағалысы тәғында. Қаз бидди кихи болохко жоллах болохтах. Бу жолы хинен үрақтақ болохтақын, үлелақ болохтақын, ол үлен әйеқі хөптақ қамнағы үбі қатшыны берер болохтақ, ол хин қахандағаны бағаханағатын хүттіман, бағаханағатын иннігітігер көн тұттан бараңыт онна кеңнік күстәхті қардылан хин қахан бағара бастан ырықан болу кәнеттен қаяндағын чапчияға ардақ кәнеттен күстік таққарын күрдік күн хембер қахан бағара бар болуға дейққа оннаттан бағаханағатын хүттіман бәғыт солгутун олоққа болун аргытыгар бағарабын, бары жоллақ болун, дұрубай болун, чуга жоңутугар кыхаллын, чуга жоңутун таптан, сеналан. Қарчаны Захаровна улахан мақтал, бұл сүрдәғін тірейіне үчігей кепсетиги тихин, оноттон эйхаға бағарабыт, чеген чабдик доробияны, аяр үләғытер үрдіктен үрдіксетихилері, әхеге әтті бұл әпіккет құрдық, баға сынағы тәмет ола тұрдun, тоқ бар бары үчігей мақтал.